ndi umuvuzi gakondo, nkaba nkorera mu karere ka Kirehe mu murenge wa Nyarubuye mu kagari ka Mareba Nyacyonga ya kabiri. Nkaba ndi umuvuzi gakondo uvura kinyarwanda indwara zigiye zitandukanye. Mvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, nkavura ibisazi, igicuri, amarozi n'izindi zigiye zitandukanye. Tukagira n'abantu inama ku bigendanye n'iby'ubuzima. Ni ukuvuga ngo rero mu buvuzi gakondo tuvura indwara zigiye zitandukanye nyinshi. Hano tugira imiti igiye itandukanye. Ni ukuvuga ngo hano tugira umuti w'inzoka uvura inzoka zose zo mu nda. Ni ukuvuga ngo ukavura amibe, sikarisi, telekomunase, teniya. Ni ukuvuga ngo uyu muti rero urawukoresha ukavura inzoka, yaba ari ku bana cyangwa se umuntu mukuru. Ni ukuvuga ngo ku nzoka biba birangiye. Uyu muti ni ukuvuga ngo tugira imiti hano igiye itandukanye. Ni ukuvuga ngo hano tukagira umuti uvura umuvuduko, impyiko, rubagimpande, amavunane n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Tukavura igifu, impyiko, rubagimpande, amavunane. Uyu muti ni ukuvuga ngo ukanywebwa ukurikije amabwiriza yawo. Hano tukagira undi muti bagenda kwita igisura. Ni umuti uvura nawo ufasha umuntu mu nda kugira ngo habashe kugenda neza. Ni ukuvuga ngo rero uyu muti nawo aba ari imiti ifite ubuziranenge. Ni ukuvuga ngo rero nta kindi kintu ukora usibye kuba wangeraho cyangwa se ukagera hano. Ni ukuvuga ngo twarangiza tukagufasha kandi tukakugira inama ku bigendanye n'iby'ubuzima. Hano tukagira undi muti bawita ibanga ry'urugo. Ni ukuvuga ngo ku bantu batakibasha kubaka urugo cyangwa se gutera akabariro. Ni ukuvuga ngo uyu muti rero niwo dukoresha. Ni ukuvuga ngo ni umuti uba ufite ubuziranenge kandi busesuye. Ni ukuvuga ngo rero uyu muti uburyo ukoreshwa, unywebwa mu gitondo na nimugoroba. Ni ukuvanga ibiyiko bibiri mu gitondo, bibiri saa sita na bibiri nijoro. Ni ukuvuga ngo kandi unywaho iryo rimwe ryonyine. Ni ukuvuga ngo warangiza paka umaze haba hari kire y'umuntu y'abantu bakuru. Noneho kandi tukagira n'inama abantu b'abagabo cyangwa se b'igitsina gore. Abo bose tubagira inama y'ibigendanye n'ubuzima bwabo. Uyu muti ukongera amavangingo ku badamu. Ni ukuvuga ngo ukemura ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Hano rero tuba dufite imiti myinshi. Nta kindi ukora usibye kuhagera. Ni ukuvuga ngo ahantu hose waba uri i Kigali cyangwa n'ahandi hagiye hatandukanye, utega imodoka ukababwira ko ubwo uviramo ahantu bita Nyakarambi. Iyo ugeze Nyakarambi mu isoko, ni ukuvuga ngo uhita utega umumotari ukugeza ahantu bita Nyamateke. Aho niho mu rugo, aho bagenda kwita Gisaka Migongo. Ubwo ni mu karere ka Kirehe. Ni ukuvuga ngo rero ugahita ubasha kongeraho. Hano tugira undi muti uvura ibintu bigendanye n'inyatsi. Hari inyatsi karande z'umuryango, hari inyatsi za karande z'umuryango, hari inyatsi zishobora kuza ugasanga urakora ariko ugasanga nta muntu ukurusha gukora, ahubwo ariko ukategereza ko hari ikintu ugeraho ugaheba. Nta kindi rero uraza tukagusuzuma, twarangiza tukareba ese iyo nyatsi ni karande iraturuka hehe, kuko dukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Turanashika. Iyo tuvuze gushika, ni ukuvuga ngo
ni mu bigendanye no kuba wenda umuntu yakwibye, uraza tukamushika akaza akivuga urinde ndikanaka, noneho twarangiza tukamubaza ibyo yibye akabizana. ni ukuvuga ngo ibyo turababwiza ukuri, nta kindi rero ukora usibye kugira ngo utugereho. ni ukuvuga ngo twarangiza hano dukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku bigendanye n'iby'ubuzima. ni ukuvuga ngo rero kuvura kwacu ni umuco wa sogokuru, ni gakondo yimbitse. natangiye kuvura mfite imyaka 14, none ubu ngubu maze kugeza ku myaka 41. ni ukuvuga ngo rero ku bigendanye n'iby'ubuzima haba hari ibintu byinshi, hari imiti myinshi igiye itandukanye, ngira ngo murayibona. haba hari indwara nyinshi tugenda tuvura zigiye zitandukanye bitewe n'impamvu igendanye no kuba tugomba kwakira abanyarwanda. ni ukuvuga ngo tugira imiti myinshi igiye itandukanye, imiti yo guca imyeyo iyo yose turayigira, tukagira imiti igiye itandukanye. ni ukuvuga ngo rero aha hose mureba ubu iyi ni imiti. ni ukuvuga ngo nta kindi kintu ukora rero, kandi utwishyura yuko wamaze gukira. ni ukuvuga ngo nibwo dukoresha uburyo tubasha kukwakira. twamara kukwakira warangiza wamara gukira ukaza kudushimira. burya iyo umuntu ushimira umuntu bitewe n'icyo yagukoreye, noneho warangiza ukaduhamagara tukavugana. kuza unje kundeba bisaba kugira ngo ubanze umamagare umbaze koma, ariko kuko hari igihe mba nkunze kuba ndimo nagiye kwakira abanyarwanda hagiye hatandukanye, kuko nshobora gusanga bashobora kunsanga mu rugo, cyangwa se nanjye nkaba namusanga mu rugo aho agiye aherereye. ni ukuvuga ngo rero nta kindi kintu witwaza usibye kuza ukangeraho, warangiza nkasuzuma ikibazo cyawe. ni ukuvuga ngo barakuroze, ni ukuvuga ngo si ngombwa kumbwira uwakuroze, ngenda mwimenyera. ni ukuvuga ngo yaba ari uwakwibye si ngombwa kuvuga ngo bakwibye, ahubwo ikintu ukora ufata ikintu kimwe mu byari biri aho ngaho ukazana akantu kamwe. wenda n'urugero bajyanye ikintu mu nzu barayisahuye, ufata ikintu kimwe mu bintu byari biri aho ngaho, warangiza ukakinzanira, ngahita mboneraho wa muntu mbabonereho ko dutanga n'umuti bita urufashi cyangwa se uruhereko. ni ukuvuga ngo ni umuti ufata ibisambo. nta muntu ujya utwishyura mbere, ahubwo twishyurwa n'uwo muntu twafashe uwo miti. rero hano haba hari imiti myinshi igiye itandukanye. karibu rero kugira ngo muze tubafashe, kandi tubashe kugira ngo tubafashe, kuko ni inshingano zo kugira ngo dufashe abanyarwanda. ni ukuvuga ngo rero karibu kugira ngo muze mudufashe. haba hari byinshi hano tuvura bigiye bitandukanye. hari indwara nyinshi tugiye tuvura zigiye zitandukanye, ariko icyo ugomba gukora ni uko ugomba kuhagera. wamara kuhagera noneho ukabasha kumbaza ibyo mbasha gukora, indwara mvura, kuko mvura ibintu byinshi bigiye bitandukanye. ni nayo mpamvu nababwiye ko tuvura indwara zigiye zitandukanye bitewe nuko zingana. ni ukuvuga ngo niyo mpamvu kuri iki cyangombwa murimo kubona twahawe n'urugaga Rwanda rw'abavuzi gakondo, mubona ko handitseho indwara tuvura, ko handitseho ibisazi, igicuri, amarozi n'izindi zigiye zitandukanye. haba hari n'izindi nyinshi tugomba kuvura, ariko noneho ni ukuvuga ngo icya mbere ni ukugira ngo uhagere. noneho numara kuhagera ubwo hasigaye musuzume. nimara kugusuzuma ndebe uburwayi ufite. uburwayi bumenyera aho ngako kanya. iyo atari ibishoboka hita nkubwira ko bidashoboka, nkakwereka n'impamvu bidashoboka. dukora rero amasaha yose agiye atandukanye, duva guhera mu gitondo kugeza saa moya za nijoro. ikindi tukava ku wa mbere tukageza ku wa gatandatu, kandi ni ukuvuga ngo tukabakirana ikaze n'urugwiro. karibu rero kugira ngo muze tubafashe. iyo niyo nomero ushobora guhamagara kugira ngo umbaze ko mari. nurangiza ubwo ngubwo muhe randevu, muhe karibu. murakoze.